Yes, turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero aka kanya tuje tubabwira inkuru isohotse ku igihe.com. Ni inkuru ivuga uburyo Nibishaka Theogene yaba yakatiwe n'urukiko igihano cy'umwaka umwe usubitswe ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 500. Uretse ko tugiye kubasomera inkuru yose mukamenya aho byaturutse n'ibingibi, ariko nkanjye muntu wanyujijemo amaso, hari abantu wenda bahise bavuga bati baciye urubanza vuba vuba, ariko ntago yahanwe kuri ibi byaha akurikiranyweho vuba ahangaha, ahubwo bamufunze cyangwa se bamufashe hari urundi rubanza yari afite. So rero abantu nibabyumva ntibagire ngo wenda ni igihano cy'aka kanya cyangwa se ni igihano cy'ejo bundi afatiwe. Murumva ko aka kanya ntabwo yaba yamaze kuburanishwa, ahubwo ibingibi yakatiwe ni ibyo yari yarafashwe mbere, ariko kubw'impamvu cyangwa se reka nsome inkuru tubyumve twese ubundi turongera tugaruke nyuma nta kibazo. Ni inkuru yasohotse ku igihe ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu, ku isaha ya saa moya zuzuye n'iminota hafi 5 nibwo iyi nkuru yari isohotse. Iravuga ngo umuvugabutumwa Nibishaka Theogene yakatiwe igifungo cy'umwaka usubitse. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwahamije umuvugabutumwa wiyita umuhanuzi Nibishaka Theogene icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe gisubitswe mu gihe cy'umwaka n'ihazabu y'ibihumbi 500. Uyu mugabo yaregwaga ibyaha birimo icyo gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 3. Urubanza mu mizi ntabwo yarwitabiriye kuko rwabaye yaramaze kongera gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku bindi byaha bisa n'ibyo akekwaho. Urukiko rwahisemo kuburanisha urubanza rwe adahari kuko yari yaramenyeshejwe na cyane ko ubwo yaburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yari yemeye icyaha ndetse atakambira urukiko ko yafungurwa by'agateganyo. Ibyo byaha yabikoreye ku muyoboro wa YouTube witwa Umusaraba TV mu bihe bitandukanye muri 2023, aho yagiye atangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Hari aho yagiye agaragara avuga amagambo yise ubuhanuzi, arimo agaragaza ko mu Rwanda hazaba intambara n'inzara ikomeye izatuma abantu basuhuka, ndetse hakaba n'ibyo yise ubuhanuzi ku bantu ku giti cyabo yagiye avuga birimo ko bagiye gupfa. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwagaragaje ko kuba Nibishaka afite umwirondoro uzwi, kuba afite abana bato barimo uw'imyaka 6 areberera, kuba yemera ko azahagarika ibiganiro kuri YouTube, kuba yemera guhindura inyigisho ze yakurikiranwa ari hanze. Icyo gihe yategetswe ariko kujya yitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi mu gihe cy'amezi 2. Icyemezo cy'urukiko ku rubanza mu mizi cyasomwe kuwa 22 Gicurasi 2025 rwatangaje ko rwemeye kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rugisuzumye rusanga gifite ishingiro. Rwemeje ko Nibishaka Theogene ahamwa n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda. Rwagaragaje ko koko yashoboraga guhanishwa igifungo cy'imyaka 5 nk'uko yabisabirwaga n'ubushinjacyaha, ariko ko habonetsemo impamvu nyoroshyacyaha yo kuba yaremeraga icyaha akanagisabira imbabazi, bityo ko akwiye kugabanyirizwa igihano. Nyuma yo kubisesengura rwahanishije Nibishaka igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe. Nyuma yo kubisesengura rwahanishije Nibishaka igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi 500, ariko icyo gifungo cy'umwaka akaba agisubikiwe mu gihe cy'umwaka, mu gihe ihazabu aciwe agomba kuyitanga kuva urubanza rukimara kuba. Itegeko atayitanga ku neza igakurwa mu mutungo we ku ngufu za leta. Rwamutegetse kandi gutanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 10 kuko adafunze.
nubwo bimeze bityo ariko nibishaka aheruka gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akurikiranyweho n'ubundi gutangaza amakuru y'ibihuha. Kongera gufatirwa muri ibyo bikorwa kuri nibishaka bishobora gufatwa nk'isubiracyaha nubwo urubanza rwe rwari rutararangiza. Iyo habayeho isubiracyaha biba bivuze ko uregwa atigeze yigengesera ku byo yaregwaga, ndetse biba n'impamvu nkomezacyaha. Urubanza rwe rushobora kuba mu cyumweru gitaha. Umunyamategeko M. Uwitonze Jean Marie Vianney yabwiye Igihe ko kongera gufatirwa mu cyaha yahamijwe bizagira ingaruka ku isubikagihano ririmo kuba yahita afungirwa igihano cya mbere cyangwa bigatuma igihano cya kabiri hatabamo kugabanyirizwa uko ari kose. Mu bigaragara hano mu bigaragara hano iyi ni inkuru isohotse aka kanya. Abantu bari bibajije bati bigenze bite, ariko iki ni igihano cya mbere. Murabizi mbere yigeze gufatwa arafungwa ariko aza kurekurwa. Iki ni igihano cya mbere gisohotse. So rero kubera ko akiri muri gereza, biragaragara ko n'ubundi yakoze icyo bita insubiracyaha. So rero reka dutegereze urubanza. Abantu benshi cyane bari bavuze bati ararekuwe. Abantu benshi bari bavuze bati ibintu bibaye byiza ubwo asohotse wenda, ariko urumva kuko yongeye agasubira mu cyaha bishobora noneho kuba byinshi cyane, cyangwa se bishobora kuba byinshi cyane cyangwa se bikaba insubiracyaha. So rero reka dutegereze. Abakunda uyu muhanuzi w'Imana bakomeze mu musengere, mukomeze mu musengere, Imana ikomeze kumugira neza.